Zdaj pa sledi uradni protokol. Prosimo, ustani. Gremo Slovenija, gremo navijači! Gol za Južno Korejo, gol for Korea Republic. Dva proti ena za Korejo. 2-1 for Korea. Ho-Jin Bae. 가운데 사람 쳤어!
tekme in rezultat Slovenija, Južna Koreja 2-2. Hvala lepa za obisk in ne pozabite naslednja tekma slovenske reprezentance.